Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Meeting Hall along Ningkan Surihini Rakithom Surihini Rapho Lapen Surihini Rakrekithom Mahut Ron Ben Kithidun Ahema Soratuma Phan Tangka Achek Keron Pon Thang Niphai Krepli Ani KAC Secretariat Meeting Hall along Ron Mahut Kithidun Ahema Soratuma Phan CEM Arideng Pen Tangka Achek Keron Pon Lumbajong Singhason Lapen Borjan Constituency Pen Kadokawe Bang Thongkep Rasirkep Abang Puatuma Phan Tangka Lak Phor Ron Ponlo Bang Suamai Long MP Horen Singh Be MLA Bijay Singh England, MLA Rup Singh Teron, EM, MAC, Board Chairman Atumta Chitongdun. Difupen Ram Teron, TK News. Di masa waktu perantung baca pengajo ini penang abang buang piatung laso pilih unang karbi pen kuki laso baca pengajo ini waktu perantung penang itu bahaya cara buat jadi pen itu bahaya tung laso pilih pen damnang lo lapen ke Rahul Sinar Ben Chenglok Charchi Malong Adai ka Vipin Pen Bang Tikera isi abang buang Piet Mahan Okjun Pranatung Arnud si Lasopil Heaven Damnan Kok Lahaya family itu Mahan Nidung Laso Karbiang Autonomous Council Pen Lak Koko isi bang bong no non bang thongkera na ke pini bang ke laso family tuman pini lak ho potangka pinna tumhana jiko la penan pata dola ke doan na menil tum unan ke gabe prapje bhag ni dame kai ke ma joint secretary Michael Timu ma kai kita uwelo pe prapnan ko lasi lason sine tum ron ponmonji kedoan tame empregamen pencenglok karbi koki class ethnic class karbi ringanaga class karbi dimasa ethnic class lahai ban buang kedoan tame nidum karbi autonomous council pen papi pon yajin ta official alang tum kelang naya kam inquiry doko paperwork lang ko lahai ben pa aher mari humri dan ko penajo ini ko anna kapecha dangi Pancak cedek tahai, sisa niltum ceklo, dan teman-teman kandidat Thomas Konselong, dan kami dari Bukake, dan teman dilipini baik kelas sablo, la tangka lahai tumpah lahai nok bipi atau Konselong, ekstra tangka, wana biget situ don nolete, lagi yang teman-teman, kedel ke berapa kami cekso untuk tahai, lahai nok official kam untuk tahai, setelah itu ke puan no bepi potong pan lagi ni tu pipot gaji nasi padi ngoelo non dah pini kerangan bang semua kita ilu tu kopai lo MP ke hai tapi yang setong nono parlimen juga dan hem ke kerangan li pini laso no bepi potong pan sini kita tam sopir tiba ke pelangtan anam ke pelangtan abang semua kita matong nara pan Bini, tapi jirong ahur MP kai dan cetong onlo, MLA kai dan cetong onlo, IM kai dan cetong onlo, lasi. Nodal tempat itu kan Autonomous Council ke dan PJD ko. Lancong lo, kai kita menang tempat dan cerap itu dulu lagi. Pola hai kharjong. Lapir the pengkaji otak abang puang ke tempat sini ngalong ala tu kele tang bang puang ke tumpan rengdo rengi ke dolong ia pandili hempung mukran kiran sinja abhan arnam hiljumi cerang sedilam kita intoli koblo Arlongoti Ponglangso Sar Chingri Amai Maipu Sar Larsing Rongpi Lapen Kongchun Bang Sar Sem Timung Alang Litumpen Padir Piponsi Arong Tin Arong Asar Lapen Mekar Kedo Ana Tumpen Chingwai Chingsai Ponsi Chukki Holapen Arlongoti Kachelengatwar Dampar Set Along Kedam Kevang Kijoy Keje Phanpura Arong Tin Lapen Adon Tin Tangka Sika Pharupli An Chirung Ponsi Kedam Tang Niphai Nergep Thang Thang Arni Pen Cheng Ponsi Patumi Niphai Krekethom Thang Thang Arni An Patang Ponlo Laso Kam Ke Patang Ponjia Phanpu Mathapen Ongdung akorte atum nang cerap nang citodun si patanglong pamelo peta nang pacini dun. Cuki holapan Philip Tiso TK News. Hawaralo. Nilitum dak kadok awe rongkri siarat do.
labang solok along larong krisi arong asaratung isi akumiti ba isi amei ni tum seng pon lo Phong lang so along wuti searching ramei labang so amei atum kacingwai kiraya teng pen nilip blok pen dak ke hello kilometer in kora troksi anang kicok dampar set po leng along kam ke claim je phan pu ni tum singwai lo labang so ka singwai teng pen e don along ni tum poisa sikap haru plian cirung konsi ni tum ke dam tang morbarani taring nar kep along pen ni tum kampang cheng lo pini ke tarik kreget hom ra ani bangga chitim an labang so kam ni tum ning hang teng pen ni tum anam pen sita lokai si ni tum kam pitang lo pidi anu bang ke tang son lo la si pini jola bang khei pu sita me ni tum arona teng pen klem nang kok lo athe ni tum labang so adam parsa the pai phan aning kan labang so tuwar ke selam je phan ni tum matha bom lo to une de lo la pen sarkar tu pen ta penang nang rap lo sita une de lo la si pini abang kini tum rat atum aning ki thi ni tum aning cepat siksak pen rong ni tum cirung cereksi ni tum ka duawe claim lo labang so teng pen pini ana bang ke labang so JCB pen da pen non driver atum la pen agari ke van wek dak bol langsu tu sorong gambora ke hai la pen bang akhai tum sita mini tum phaning honeng jin su si aning hu he pin pen la an al long aju sita me ni tum phang kam claim pi lo labang so kam patang sini tum pini ningarong pig lo labang song bong pen ni tum la rong ka cirung e don pen sikap haru pli cirung dat pen ta dor de po joy ni nili tum along kapek la puni li bahawar chuk hela alom cinghona korte tum dam lo la pen hadak ke dam pen nili tum ka chuning ri dam pen penang atum ni to phanang ma thadun lo namathan kumane abang suri si mane bang suri ni jo la pusonang rabdun pen nili tum la bang sa saya bang ke ni tum pichun pi melo la si la council long kacari aki haya tu CM pendang lok la pen MP la pen lokal ini si ala litum sita nilitum aphan nang kelang li polam linang lang lo sita mi ansu si nitum Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxicap Suse Plengdet Apita Lumbajong Constituency Pen Lumbajong Asowe Kaphan Golf Kachari Bom Aparti Atum Pen Ticket Pipon Pepin Lang Laso Ajoksi Kachingthur Amota Chingthur Dun Thek Thederlo Bharat Gor Arong ke Lamding Road Pen Kilometer Isita Avelo Bon Sitame ke Mesen Atowar Lapen Kijun Alang Mesen Avar Sayavi Kedamtang Ahut Election Apolote Rongwangsi Asonson Lamchak Chipite Kangpo Bonta Haidat Lote Akengpak Nang Chibi Belo Lasinon Adihu के लुम्बाजोंग असोवेक धन सिंह क्रामसा अफांसी बीजेपी अपार्टी पेन टिकेट की पीजे अफांसी केएसी सीएम डॉक्टर तुलीराम रोंहांग एमपी होरेन सिंह बे एमएलए विद्या सिंह इंगलेंग बीजेपी ईस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी माइफू धन सिंह तेरन अफांता राडा तुमपेन चुनिंग रिपोर्ट लो न्यूज डेस्क रिपोर्ट टीके न्यूज हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे लुम्बाजंग एरिया से लुम्बाजंग समष्टि से हमारा धन सिंह करमसा को ही टिकट मिलना चाहिए अगर नहीं मिला तो हम लोग वोट नहीं देंगे कोई कभी वोट नहीं देंगे हम लोग ये साल अनुरोध करते हैं और हमारा धन सिंह करमसा सर को ही टिकट मिलना चाहिए सीएम सर से भी अनुरोध करता है हम लोग का सर के मिलना चाहिए टिकट मिलना चाहिए और मोदी सर को भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारा धन सिंह करमसा को ही टिकट मिलना चाहिए नहीं तो अगर टिकट नहीं मिला तो इस साल हम लोग कोई वोट नहीं देंगे टिकट धन सिंह करमसा को मिलना ही चाहिए News angno lam kaninge ta ninge thung tung tedalo ingsi ininge duk dokoglo athema 1952 pen non 2022 aningkan an 70 years lo sitame daldak lumbajong aso bin nong apa non puta da council kachari CME matum tiket nang pi ponpe labang ining duk pik lasin non kewangji MSC election ahot CM Tuliram Ronghang lapen Chief Minister Himanto Biswa Sharma phanda chuningri lo jate ladak local lumbajong afi afu pen amhang ke thek lapen non
dhonsing kram sa alang ke lokal aso hok lo lapena binong lo lasi alang li phan tiket BJP pen tiket pipon asante nilitum lumbajong angkang along kaching thur damji angthek thepik lapen alang li paching thur thegi athema nangli tumke news atunglo nangli tumke arong timsi ke damlo lumbajong ang bongke stame nangli tum la lumbajong atok anu ke ladak develop po bustu bangke nangli tum thek dam de data hai lasi nangli tum news afanda ni linang chuning rilo nangli tum tala atok anu kedo akar biya tum afan anu bangke jate thanang po nangli tum locality ko ma phan si ning hang ma boiler afan do ning hang ma niliki pudami ya bangke lasi nili tum ke 1952 pen emhang thek wek dak lungbajong aso penaga pot nili tum ta ingsia sentiment do koklo lasi laso sentiment na bangke nili tum ason kapre ka sentiment kali dhonsing kram safan BJP pen tiket PC ladak lumbajong along pithurdunang po lapen CM EM doan MLA MP tum doan lapen Chief Minister Himanto Biswa Sharma sitame cherap chitudun pen la alang liphan ke pahaye phanse chuning rilo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong STH APSC appearing candidate upon Karbi Anglong Autonomous Council pen kerap ke pajerpon pini thang ni phai kre player ni por phai kre hinia por Karbi Anglong Autonomous Council pen bang trokebra pho STH APSC appearing candidate upon suri kep pi pajerpon difu pen Ramteron TK News abang buat betul mungkin ini nggak hai topik lo non siung taruh ke hai do secretary Karbi Anglong Autonomous Council senior most secretary lo ala tu mungkin PC ki nun tu bhal solar choche main se jam ki na okay tadi tu aningan lah kami Karbi Anglong Autonomous Council pen itu ala tu mana lapen ke ki untung dia tu Balang lapen ni puji pakai anar lu si aku ciklu long satu ke teknologi so fancy ni dak bangane no dinando supporting gitu fancy Karbi Anglong Autonomous Council itu macam hon tim Karbi Anglong leader CM tuliang nong hang doktor tuliang nong hang lain deh kerap tu si token of love not only token of love ni puji pakai isya dising tapi Karbi Anglong total population ko anak edo sombong pen kang wai abang tu bang ko ra trok sombong pen aku topus long kang wai ke dua pulute behind topus long ke do abang ko behind pulute Allah arat akhir jume si pini APSC lo so ka kompidun isiang gengge kiun lo la penoma main exam main course exam lo pedere ningke unji mane Karbi Anglong lo education la so atmosphere bang kacil kirula bang fast o sa sini le teklo according to me nilite di pulote karena kedaan penane more than say around 20 years bang ke mane God start somewhere. It has got stuck somewhere because of statehood movement. Movement di dojo ini lupa cari semua rumahnya. Dari bupe 100% bupe dah. Maximum percentage student rumahnya they involved in that moment.